prilikom obrade metala rezanjem, posebno u situacijama kada imamo složenu geometriju alata. Kada imamo alat gde reznu ivicu moramo da zaštitimo od pregrevanja, jer alat ne možemo kasnije da naoštrimo. Svako oštećenje rezne ivice uslovilo bi nepovratan gubitak ovoga alata. Moramo da koristimo specijalna sredstva za hlađenje i podmazivanje. Naša preporuka je rezna pasta. Pasta specijalno namenjena za zaštitu alata koji imaju složenu geometriju. Prednost ove paste je što se pakuje u kutiju od 500 grama sa integrisanom četkicom koja nam omogućava da lagano preko ivice reznog alata nanesemo malu količinu paste i krenemo da radimo sa alatom. U tom trenutku temperatura koja se stvara na reznoj ivici rastapa pastu i stvara se nevidljivi zaštitni film oko rezne ivice koji nam dobro hladi reznu površinu i sprečava da nam se špon materijala koji obrađujemo lepi za reznu ivicu i smanjuje produktivnost alata. Posebna prednost naše rezne paste je u tome što pomoću četkice pastu možemo nanositi direktno na naš rezni alat, posebno na alate koji su složene geometrije, kao što su glodala, specijalni strugarski noževi, noževi na rendisaljkama, burgije velikih prečnika ili testere za rezanje metala. Direktno četkicom lagano namažemo tanak sloj na radni alat i krenemo da radimo bez bojazni da će zbog visoke temperature alat biti oštećen.